Ai teri mala yene te dong bia masi mo malwi jeta che ner ke changdar ma ko changdar wang ma ko especially che yene ko jalo ko nan dong taran ke Canada ti ka US ti dong ti ka Australia mani yene ko jalo batin kon ta ka Africa ke lew when joni ye wona ne way no raja tin bume gotta pay attention katolat ke guitar to ko taban konter la ni men no tel fakir che me chalar yene wal tel fakir take a losing side ne me last attempt ya chune ne ka na ne kora ke liun teme general ke dial ki ka dolu nuore ku gwa last attempt ya nena tama cha maka le no kui loke ke tito biel ya la kui pangak kere gawer ka yut cha pul jang cha la ka bentiu then ke wur cha la ma nyot cha la ka western Equatoria me kola la riya pan wo yen ne me last attempt ga self care way no raja tin bume self care one ni je dong be backbone of the nuer be break but no dol ka tin bum ke ngai je wo taban ne me kur bi mi gwa linga wala bi mi je bi le lingurun yes here dur wo bi lo dan la je ke one day but mi lar ye ne ko dialo kon te ka gwan tanan ngene la larga je wo larana lare dormi to ga de mo wo dum tati ke dore wo bi larna wo dir lar wo ga ne me dum tati ne de tene a to panye rai mo chuong but based on what we know chu meridier ka ba caution ba ko dong bi lo du la je ka gara kon dong bi la gwar ka kwi ma la chen pan ni lo de je ma but ngai je no mo internally ngai kon man la rode ba chi je na ban nang niam no mo gon ter ja let use all mean le ba gara kon dia ta la gara nuora kan che decide according to dole chi dole kan jang wo na big lead from the behind ba gar nuor dial ba ka pron ba general nuor dial kan ba la ka pro line ba ka picture che me kwa luroi kong kwa kip ka wo ba ngak ba ka kwa no ne chi nuor tene so no mo ngai je wo tin kon kur ka gonte ba ba la riyo wo chor dia abol ka tin bum ke ngun me dio ko ne wo ba la wo ngut ka tin wo ba la da ken chwar dier ka kui communication ne ko kon wore ba mila ton ko ni won wo communication mi roi ramo roi de branu wo yat gani chero ka general mene gani chero ka galu ga nu gwa mene gani chero ka general ja na pro la ni gwa mene ka nti ani ba do yot ru ni bi ga tene no mo mi chane lung wo ba ngak ka cho ku gwa din chu dier wo jini kin roi ka general mi to wang kur chur dier ko kin roi ke general nga balar yo wo no raja tin ngai melade ka chora pay attention ka te kon gwar ka ba chang ni ngar kon ti la gar kon ndong bilagui jara ma ngel ni ban me chala wo gwar ka social media le lo du la wang la de yo chu dier ne di charga taro bom wo no raja tin te ne ti gor ka ni position ba ba lo dan la be ja ka je ko go position te ram be lo wur mi chala wiyet be ja ka je ba chu di asin min bal har yo ana war ga ba go lam polo ngani je te ram bi te ka Nairobi te ram bi te ka Ethiopia te ram bi te ka Kampala be war ga pet mi te tin wana be yor ka kwi ma la ke whatever chu pay attention to no more but ana mo cha go lam polo ngoda ka mi pa la ro ngade whether below du ja je
for now ke below di jagwa ngel ma chagora lampola but to kono garke gar kono dong rudi ente ko hoteli don't pay attention to them ko dol kon especially me I know exactly what is going on me we wote mitedi awo chi kur ke nga bo che la on atinam ko kur nu witin ko ba jina ke brane don't pay attention to Torah but what I'm very sure about we gar kon kandol me diu yana kake we ba la tele mi chewo ai teme ta nu ko la ku ke net wong nu ko ka tan de dia ngi yen sure dia han confident chi me han confident ma kula be ka gwa ta gisin me be ka gwa ta gisin ngwa de han confident ka ngai mi le ken nu wo yen la de la dun chi min la kwa in kare ke je taban kor me la gang ke always wo ra me cha mo ko bodo a chuli urun ko wona ne ken ko ne tweet jalla la dan ko ne ko ne chena na ma la de la dun ngai jalla dina long te la problem che bi jo e ku lo du ko da ra gwa me che la de ra ma ngue mo ma gwi mo ma bi mo di la de be chup ka dol ke jemo you do it ba dol ka tin bum ke la pal na ka la dien ko kelen la ka kon week tin kon werni won de ko ngai ne coordinator be me be yar ka telefoni ko go e ku me chwe chap chulat chwe telefon la chwe yu ja ka le de ka na ser la ra me chwa yor ke yade no me kon thong medan but now it's not the case chwara dietin chu diere ke go kin right ke general nga general galwa ngai yen me le de mariel galwa kana gar di ala te kel ke la ne nga dun ku put on them again de la ya karwade put your trust on them chu gor we bro di joli right ke je bi telephone gwas yi ni me kar right ke mariel cha de ngo i le ngule de no ko security ni won tela ka kon mi cha kam kon ga arta kon tere loka that's good shi diare wo jini biro lo joli roy ke jerol nga no ba encourage che yana da tinin ta message me kiyare kanai da ko ken ko balin ori da machalara wo jin mi security da mi tela ni won me yer coordinator medan wola ra me choro be jare ga de che pai roy ke general nga che pai roy ke kor wa yami cha cho la birum ichi do ni ta ke le birum ichi na me chotene no completely wrong imagine you do your job let me resolve ala resolve ka wace kula resolve di again believer mi shi rai gram kel mi shi mata ga lugo kanga that's okay ku guru we rai ka ne dial so gan ga rai na balariye barai ka je no mo woyen bede wado bir melerode mo alle rode dol kon ka tin bume nuor kel nuor power mi chala arme ni ko na tar ko ko loy power ku mi dio na mo chere message mo ko woyen rade dien tam ke yes ke tene di ke ki kor ka but wo ci security ke ko pay ben doran agene go agene la rul kon dial wo doran mi ke ko pay te security ba ku wo mu le rode mo ke ku go ke ku go pan be de be gene te ke di ko kon na mo kon wore nuor kel chonga bum le mo gar kon ka tin bum ke tell a problem we nuor ja tin bum ngai mi le de nei ko gar ke ba loini 100% I mean ba loy over and over again nei ko la gar ke nyin ken nyin ma la pan ni loy de je ban mo war chen yen wo cha ngai wo hu su anga len nguo anga te jonga o anga gor wo bina dawo anga gor ngu bilela to dial to teme we are aware of them kona le focus on them ka ti kirga toro pana focus ko go mi ci security doran mi ci ku bom ka gar kon tere lo ko ci ku gwa ajene la ta kon ga diwe je wora kel chonga kel bu ko we ba kon bum ani biya temal